Abonnez-vous massivement à la chaîne Lissapo English Club. Bonjour Nabino Nyoso, Bokoto na Lissapo English Club TV avec votre enseignant Platini Bihata Mayamba. Naba méthode les plus simples, anglais na lingala, ma solo changé na Kinshasa. Donc on a moi na Kinois, Congolais partout aux alliés, parce qu'il y a des Congolais partout dans le monde, même na île Tonga. Parce que nous avons surpris, alors cela veut dire que l'Issapo English Club TV, Tinazi, Amérique, Afrique, Océanie, tout ce pays mingi. Alors le leçon d'ambitieux ali, leçon numéro 31, leçon 31F, où est intitulé Simple Present, Time Expressions and Weekly Routine. Simple present, time expressions. Les expressions de temps, il y a simple present tense. Parce que quand vous utilisez la conjugaison anglaise, et c'est time expressions. Tant que vous avez present continuous, I'm dancing, I'm jumping, I'm teaching, I'm talking, I'm calling. Time expressions is like now. Right now, dans l'immédiat, ou these days, ces jours, Mikoloyo. On comprendre? Alors, simple present, but time expressions, n'ango pezali, ils sont différents, dans automonaki. Alors, on a weekly routine, routine hebdomadaire. Tout le monde a sa routine disons, journalière. Tant que routine et l'ingoloba, oyo osalara mikolonioso. C'est la simple present tense. Et la conjugaison, to conjugera, faire la simple present tense pour nous exprimer ce que nous faisons chaque jour. Alors, tomani numéro 1, na time expressions. Mais au monde, time expressions, il y a un tableau. Mais dans mon panzi, nous avons une expression mi-balé. Nous avons deux expressions. To be an early bird. To be an early bird. Bird is un ndeke. Early is a tôt, donc à temps. Early. Donc littéralement, nous avons kozala ndeke ya tongo. Or, si en anglais, to be an early bird, eza kozala moto ala mukaka tongo. Net sur la mukaka 4 heures to 5 heures to loba, to bisa yo, you are an early bird. Donc la mukaka tongo, pourquoi? Parce que na tongo to raba ndeke bazo Twitter. Et expression monsieur zali, to be a night owl. To be a night owl. Owl is a hibou. Donc être un hibou nocturne. Donc, hibou ya bouté lingoloba. Aux amoutons là, la retard, on est 23h, 01h. 0h, 1h. Tobengayo, a night owl. Mais sur le mokaka très tôt, tobengayo, an early bird. Alors, tout temps ici, ba expression na biso. Il y a temps. Tout ça, early. Early, en lingoloba, tôt. Late, late, et l'ingoloba, en retard. Late. Every day, et l'ingoloba, mikoloinso, chaque jour. At 9 o'clock, na 9h. Pour Moutorola, na liaka na 9h. I eat at 9 o'clock. At noon, na 12h, na midi. At midnight, na minuit. At night, na butu. In the morning, na tongo. In the morning, na tongo. In the afternoon,
après-midi. In the evening, na pokwa. Monday, lundi. Nazo attirer attention à nous. Le, en anglais, the, comme article défini. Mais si vous voulez dire le lundi, le mardi, collaborateur, des Monday. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, les prépositions de temps par rapport à la jour. On Tuesday, le mardi. On Wednesday, mon collègue Sato, le mercredi. On Thursday, le jeudi. On Friday, le vendredi. On Saturday, le samedi. On Sunday, le dimanche. On weekdays, weekdays, le jour de la semaine, la langue véhicule la culture. La culture est anglo-saxon, du lundi au vendredi. Et on a une semaine anglaise. Du lundi au vendredi, weekdays. Weekdays, tu work week. Work week. On work week. Donc, na semaine, la jour, tu as on weekends, le weekend. A week is divided into two parts. Une semaine est divisée en deux parties. The first part is the weekdays. La première partie est allée par weekdays, donc du lundi au vendredi. The second part is the weekends. La deuxième partie est allée, ils ont constitué un week-end qui est constitué de 2 jours, Saturday and Sunday, samedi, dimanche. Alors, autant il y a un avant tous les points. Early, late, every day, at 9 o'clock, at noon, at midnight, at night, in the morning, in the afternoon, in the evening, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday, on weekdays, on work week, on weekends. Okay, on the bottom expression is early, late, every day. Na simple present tense space en oyaka retard chaque jour. You come late every day. Oh, oyaka à l'heure, à temps chaque jour. You come early every day. Oyaka tôt. Ola mukaka retard chaque jour. You get up late every day. Ba famille mingi balamba pondu samedi. Tona weekend. I cook pondu on weekends. Donc la lamba pondu na weekend. Tu es dans l'église quand? Tu es dans l'église dimanche. We all go to church on Sunday. Ou bien on Sundays. Tu es dans l'église dimanche. Ba misusu pepa na bango. Ndeti pas papa François Mutombo na ACK basambela na bango chaque jour presque. Bamba roloba. We go to church every day. Dans l'église chaque jour. Na la bonne bazana prière mingi mercredi pour l'enseignement. We go to church on Wednesday. Le mercredi.
ou parole pape every Wednesday. Donc every oyomonia every day to ozwa every wana to sangisa ngona jour every day, every Monday, every Saturday, every Tuesday, every month. Merci. Deuxième point d'habitude, c'est la weekly routine. Routine hebdomadaire. Programme na yo nengo sala rango na semaine. Na rolinga après kolanda leçon yo, au tracé programme en anglais. S'il te plaît, au recommande 081 68 01 002. Tindelanga weekly routine na yo. Natanga natala vraiment que au colis na corrigé. Alors, pour nous routine hebdomadaire ya mutu. Ndenge par exemple ingénieur dit merci. Azana ba bisike bela kendaka ake monter ba vidéo na ye, ayara na cyber café ben lobish, akendaka église, asokola bilamba, aliaka, alamukaka, alalaka donc ensemble l'activité na ya sala rawana. Torope ko tuna question. Ingénieur dit merci. To tuna question sikoyo, what's your schedule like? What's your schedule like? Horaire na yo ezan ndenge nini? Ou bien what's your weekly routine? What's your weekly routine? Donc routine hebdomadaire no ezan ndenge nini? Schedule kotanga schedule te. Isa schedule wana na anglais tokobe yango pe timetable. Timetable, donc ton horaire, ezali temps likolo ya mesa te po yoki time na table te. Donc ezali emploi du temps. Na baingo tanga ya moto liboso batuni question. Une question, what's your schedule like? Ou bien what's your weekly routine? Yo nazo répondre. I wake up at 7 o'clock. I get up at 7 o'clock. Natie get up, entre parenthèses, in Koloba, wake up ou bien get up. Alobi, nalamukaka, morning. Nalamukaka na 7 heures du matin. I brush my na brosse mino nanga and take a shower. Et na zui bain. To take a shower, ilingo bako sokola. Shower is ali obenga téléphone. Donc I wanted to take a shower. Bon, attends, biso to chawo chemwa so wa nengo yuga na idéologie Kinshasa. Ils appellent to take a shower, okay? Okay. Pour te nango professeur bongo ko sokola na so. Donc nous usaka to take a shower. C'est quoi bizarre na condition Congo. I get dressed ilingo donc na lamuki na lamukana na 7 heures na nikiminu na sokoli na lati. I get dressed. I eat breakfast. I have breakfast. Nena tena entre parenthèses et la signification moko. Na lié na déjeuner. I read the newspaper. Na tangi journal. Bandeko balandi o ezali culture américaine. Batanga ba journaux chaque tongo. Donc yo peut comme tout expliquer semaine na yo oko elage biloko mususu kolonga biloko mususu ezate ke Rolanda la lettre ni tout so kaka idée d'ensemble. I go to work at 8:30. Nakendaka musala na 8h30. I take the train. I take a taxi. I take the bus. I drive. I ride a motorcycle to my office. Donc, n'a pas la possibilité belé. Nazwaka train, to nazwaka taxi, to nazwaka bus, to nakumbaka, to nakumbaka moto pona kende na bureau nanga. Bureau is a office. I work from 9 o'clock a.m. until 6 p.m. Na bandaka musala na 9h, na salaka de 9h à 18h. I have lunch at 12:30.
naliaka biloko na ngai ya katikati ya mokolo na 12h30 in the afternoon na après-midi. I leave work at 6 o'clock in the evening. Nalongwaka musala pona kena ndaku na 18h na pokwa. I get home at 6:30. Nakomaka na ndaku na 18h30. I eat dinner ou bien I have dinner. Et bon, on a les biloko na nga pokwa with my family at 7 o'clock. Na liaka biloko na nga pokwa elongo na libota na nga na 19h. During dinner, we talk about our day. Pendant que tozolia biloko na biso pokwa, tolobelaka mokolo na biso nengeleki. After dinner, we do the dishes and then watch television. Après kolia biloko pokwa, tosokolaka basani pe totalaka television. The kids do their homework. Bana, kids is a synonym ya children. Kids is a sens moko familier. Bana, basalaka ba devoir na bango. Pe bayokaka musique. My wife and I read before bed. Ngana mwasi na nga totangaka avant tokende na mbetu. We go to sleep at 11:30 at night. Tokendaka kolala na 23h30. Alors, na bandeli, comme ça, au bandela otanga pringa. I wake up at 7 o'clock in the morning. I brush my teeth and I take a shower. I get dressed. I eat breakfast. I read the newspaper. I go to work at 8:30. I go to work at 8:30. I take the train to my office. I work from 9 a.m. until 6 p.m. I have lunch at 12:30 in the afternoon. I leave work at 6 in the evening. I get home at 6:30. I eat dinner with my family at 7 o'clock. During dinner, we talk about our day. After dinner, we do the dishes and then watch television. The kids do their homework and listen to music. My wife and I read before bed. We go to sleep at 11:30 at night. Alors, question na biso siko mbeleza à propos ya John. Batuni, what's John's schedule like? Ou bien, what's John's weekly routine? Routine hebdomadaire ya John eza ndenge nini? Tocha sko troisième personne du singulier pour le routine ya moto mosusu. Toloba, during the week, John wakes up
early for work. Pendant la semaine, John alamukaka to po akende musala. But on the weekend, he sleeps late. Mais pendant le weekend, John alalaka retard. He gets up at 9:30. Alamukaka na 9h30. He watches TV while he eats breakfast. Atalaka TV pendant que azolia biloko ne atongo. He watches TV while he has breakfast. Atalaka TV na même temps azolia biloko atongo. Then he goes to the gym. Et akendaka après akendaka na gymnase, akenda sala gymnastique. After the gym, sala gym, John goes running in the park. John akimarambangu nakati ya park. In the afternoon, l'après-midi, John reads magazines or uses the computer. John atangaka ba magazine, ba revue, to a sel ordinateur na ye. He reads and writes, atangaka pe akomaka, emails to his friends and family. Atangaka pe akomaka ba email pona ba camarade pe bata famille na ye. On Saturday nights, na ba samedi ya butu ya pokwa, John sees his friend. John a visité Ramaninga na ye. They go to a restaurant or to the movies. Bakendaka soit na restaurant to kotala film. To the movies is na cinema. John gets home late on Saturday nights. John azonga randako retard samedi soir. Ba samedi soir. He goes to bed after midnight or 1 in the morning. Or at 1 in the morning. Azonga akendaka na mbetu na minuit to na 1h du matin. On Sunday mornings, ba samedi na tongo, John stays in bed until 10 o'clock. John atigalaka na mbetu ti 10h juste. John works hard during the week. John a travaillaka dur pendant la semaine. But he relaxes on the weekend. Mais a se défoulaka pendant le week-end. Beaucoup de gens pour Rolanda Lissa pour English Club TV. Tout le monde est dans nos prochains numéros. Ciao. Anglais moko bazo la tene na ndenga lingala pour comprendre facilement. Belé bozo déplacer bozo ki na mboka ba paya ozo na monoko anglais bozo na et compréhension na likambo ba ko biso ya pete o comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko anglais a pete ça simple langue. Kubanga ngote bokota na club isa English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda awari you tisuka